to je ljubav. Mislim, ti pitaj, to je da pitaš, ali ja ću prevrtati da govorim šta je tendencija naše poruke o vjeri i slično tome. Mislim da smo se... U velikoj mjeri to smo uspjeli, hvala Bogu. I mi mislimo da je sada konačno vrijeme da govorimo o džematu koji nedostaje. I zato smo ove godine Dan džamija kao obilježavanje svih porušenih džamija kazali da ćemo imati organizaciju na nivou rijasata Dan džemata i džamija. U tom smislu mi kažemo, nije samo objekat porušen, nego su i protjerani i rastjerani žitelji i džematlije te džamije. Rijaset islamske zajednice je učinio napori i doveo je u finalnu fazu obnovu svih porušenih džamija. Čine se napori još na Aladži džamiji, postavljen je kamen temeljac Sarnaudije, izgrađeni su novi objekti kao znak nove potrebe, novog života i novih aktivnosti naših vrijednih džematlija, naših imama i u tom smislu mi vidimo jednu svjetliju budućnost i perspektivu. Veliki broj onih uspješnih ljudi koji su prognani dali velike doprinose da se njihove porušene džamije izgrade i sagrade i oni su sada veliki vakfi. U konačnici mi vjerujemo da je džamija jedno duhovno gnijezdo svakog čovjeka i da je to topos iz duhovni zavičaj gdje čovjek ipak iznikne, pronikne. Tu su mu bili roditelji, tu su njegovi djedovi. On je naslijedio tu tradiciju džemata.